Il-linja tal-ajru Ryanair ħabbret li mill-iskeda tax-xitwa li tibda f'Ottubru ser iżżid 15-il rotta ġdida minn Malta fosthom lejn il-Lussemburgu, Cork fl-Irlanda, Oslo fin-Norveġja, Pafos f'Ċipru u Santiago f'Ispanja. Barra minn hekk, għadd ta' rotot li ser tkun qed topera fis-sajf ser jiġu estiż fix-xitwa wkoll, waqt li ser tkompli żżid it-titjiriet fuq rotot oħrajn bħal dik ta' Ruma li ser tibda topera kuljum. Apparti l-introduzzjoni ta' rotot ġodda, il-linja tal-ajru ser testendi wkoll is-servizzi tagħha f'Amman, Billund, Cardiff, Exeter, Lamezia, Maastricht, Nantes, Perugia u Tessaloniki. F'konferenza tal-aħbarijiet, uffiċjal tar-Ryanair Chiara Ravera qalet li dawn ir-rotot ġodda ser iżidu l-passiġġieri b'16% bil-kumpanija tistma li matul din is-sena ser iġorru ma' 3 miljun passiġġier minnu lejn Malta. We're gonna therefore have a traffic increase in Malta to 2.9 million customers, which is an increase of 16% compared to last year. So we are very excited to roll out this program for Malta. We've been committed to Malta tourism year-round. We connect Malta to 21 countries and one is brand new with Pafos. Apparti żida fir-rotot li mix-xitwa li ġejja ser jitilgħu 59. Ryanair redit servizz ġdid, Ryanair Choice, fejn passiġġieri li jivvjaġġaw b'mod frekwenti ser ikunu jistgħu ħallsu miżata ta' darba u jkunu intitolati għal siġġi fuq l-ajruplan b'xejn u jkollhom aċċess aktar kmieni biex jirkbu l-ajruplan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.